Tribulus terrestrix, Kayani Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sa wadi no ya mabobo so nyina. Eno ne ye set Kinaata 230 herbal. Wo ya bema na wo no mo a, emma wo hode sonkoma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Eno ne se wo benum bi. Wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ema yesumo. Yesuma merade. Enyumre yakin kansem no. Yebe ma sister Paulina ene de yafro. Enyumre yakin kansem no. Yebe fa free. Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here china hu Hebrews. Hey! Madam! Ajem kwani. Kinaata High herbal capsule. A drawing tina brewa te semi. Me ready amenche glasses. Obroni besie. See clear. Eyi Another. Kinaata High herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A draw you baby atwa. Kinaata herbal shop. Hey, now what? Kinaata High. See clear. Kinaata FDA ahwehwem agye atum se eje. Ebusiafo mi chiachiamo. Modisha achire bru akonkonkonko alias atara ota free January one strike abako pa na make say. Quat J Ghana TV. Kwankwansa. Etro. Wo de won kai krampa wo de ka Papa J Lawrence wo de wo J Ghana TV YouTube subscribe. Na be hu nsem. And then so da for kaka cry ye call your name minim say nyame ode ye sha ase no ode yen ebekwa wie pa aha J Ghana TV no kra be say J Ghana TV de no kra enko ana ye ka say na ni de di kan obepie ye so me che say we new bi a and na wa subscribe like che wadwe na share ema me fefe fesa me mo akwa abasronko kra de back connect jumedie so wonim say wo connect jumedie so no ensema e coach ko brema wo man mu ni amafofo so de di hwe di tie na di ka ena boboa no e de beso mo say master ene ne good servant ai o ye me master ena me ye servant me ye servant keke ne mo me good servant me serve wo yie ai me ka wo se nwumeko ahodo bi na bo machi dom abre bia ma me de ensema se fata sa wotie no ebre e wo connect jumedi so e ye Kinaata herbal eye edro nwanwaso bia abadwa so aye de enhaban nuro e na aye eboa asiesie nipadua no kama pa sanso so ene ye wo Glit and Glow skin care say o pese wo nipadua no etoso nipadua wo ho de bia meka na mekoso aka na bre bia nso say yensre emfantu kwan eti no bo nipadua ne ho ban ye wo complexion bia ene ne de ye ohia ne say obefre number na etwego no ofra o say madam ana say asimesi obefa phone no mesre wo me penku na me picture nie fa o de ohia say o picture be den ebe send no say o ye chocolate complexion bia wo ye de okite bia no ye wo ho enku e de maw sa pepepe enso ana ye wo Genel organic foods here ejiani bia abedwa so fofoforo kra esesa wo testi bi na wo sene etie sanse enuane nu ahodo ni nyina ahyemu mma ye won kwara aduane akwa ni de wo nyini fom kama akola bi wo hono ma wadi 2 years and so hwe na sabio ase afe na wanya 7 months oni aduane pa Genel organic foods ewa ha se ebeboa amasa ha ni nyina eto etwa na ye mpanimfo iso no ye wo granite paste ye wo abe ni paste no ye wo tom brown kokonte powder fufuo powder
moringa powder, prekese powder, ade na open me say ye wow spices. Ai, ye wo bibia bi e do so do for any share screen so sad wo hu number na etwegu no. Frɛ na ka cho mo say me betu bi akoton anampo no pese me to ba akona me de. Midi so my Ghana mu anasa my foforo so no the here and say obefre no wa che baby awo ye be package ni kama na ye de mane wo baby a owo bia no edi meje so daughter of the airwaves tema class mi twa me ho aba me ba me nsem ne bebro e ma yesumo Yesuma merade. enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de afro Eimre ye can seminar. E be fa free. Abus chapter. Ebe sister Paulina we reading glasses here chi na hu Hebrews. Madam. Ajem kwani Kinaata Hayan herbal capsule edro yinti na brewa teseme me ready amenche glasses. Obroni besie see clear. Eei Another, Kinaata Hayan herbal capsules, a full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edro yu pe bi ato a Kinaata herbal shop. Hey, na mo pai. Ye mo pe ni ato. Kinaata Hayan. See clear. Kinaata tedroi FDA ahwehwem agye atum se eje. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bibin show. Kinaata Venicare no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Saho di no ya mabobo so nyina. Enu ne ye ahye Kinaata 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma, emma energy, stamina, and vitality. Emfa wo ni adwuma wo ye. Enu an se wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edro we. Oba wafa yefunu, ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ebusia me twa me ho aba onu se me de me twa me ho a me twa ne frede sete fra wada ya no ai me twa akwa me ma wakwa aba biem afi na wapie me so a Eei Ghana TV ene so ene da foforo a wahia yen dia na wa subscribe ama me sa fe subscribe like share na share wadwen na unim connect jumedie do se wo betia na wafa phone ana se wafa obi oton chen na waka chen se get connected yan connect na nsem no de ma bone bede se de o se ya na manim yesere pa but ene no areho kakra wo mu san se de ekoso wo man mu no asefem na chese areho ankasa ede de abeto dwa no areho ye pa ye de ye eka asem a se ne sen se papa wo ubeti abofra ticket akola wo hye na onyi ye mimpo de na mesi wo ye ticket na de mi copy esu ni fie ni bi no kire se wo 3 years but mimi momu de mimi hu ne se bia na sa 3 years de bosim bi on do 3 years da bi akola ni so wo de mu hye video na nkasa mu hye na mombra bo we planu
tiawe Someone who send a video na ekono akwala ketekete wetimi abu akwara ya ma sukokwa hi akwara no adai it's me can be say poverty is a bastard. Yes, wo hia wo ho eya de fon me dey tell make say wo hia wo eya de fon when who sikani a wache ne babu ne say da ensi dey ti na wo babu ada akwara no woni ne wa asem akwara ne sebi owo asem ade na wo maaye no won ne befra wo se befa no wa go bi ewu kodi ya na de na ba bepie ha me say enti wonim se won hwe na na nka wakan na atum eh na wo bu akwara sa ade na ahometinti no mpanifo bebre de omo no atum enkofo bebre e de omo ano atum UK ye kan so de be du kra se nipa na oye video ni kra ye nche ne nka ho ba fa ba bi no me hyeda enye we kakra wanye video ne so ye hu de ekoso anke ye wo ho na yate se obi abo ne be ko no wo ho ebia na ono snanka wo se minim eneye obi wo be ka cho se obi nka obi asemo se enye aban pa na bebe mu a ukoka a wuti area na se ukoka pe ahwako no ono abenya asem echi na bi wo be fa ho tim ka na ma wo de ade abebo ho chi se pa enti asem bi wo ho no ma uhu a wuntimi nka no wa pe baabi wala ka baabi kama cool na wa cho phone enti na nyame adom phone abai abefo onya no wa video ne kama ohwe na wuntimi ensha ye obi wo ho no ma wo sha mutimi trace ho baabi a nipa na o share ni ade ti oni ohwe a nearby police station so ohwe na ade na ekos no ebetimi de how any amane abre victim na wa send am wo de akọ police station say na me hu say ekos eno ano no eti no me de e ka say yenchi the video ye no ho no menye we kaka because say one nka me no mi enu ye hu de ekos say obi na video yo ene we hu de ekos wo akra na bra bom sha akra ketekete na mo hwe mu de mo hwe video bi nso a eto aso wo bu ni wie ye no wasa de akra na so minim ene wo huru akra na o se den akra na nim ya abreho asha akra na say ve adai o de sa video ni so bra besi bia e ba keso me dwini hu o satawale adeso wuntimi o bani na sani mi namanda la samenda satawale bizari di namanda what that video no we say to nyumugu akra ne so na oke akwa n'animu a ensem akwa no wosua but ensem ukoso onichim akola wo ise empanimfo amem na o ma keka omo ho anya ne sefa tantentem so a akola we benyin no mumfa nche mi adwenbo ne betimi ahye temu ma because oni ehumobro mani pass wo di bone oyi obi bone krampo na onya atenka ma no sanse ono de wa fam no o hya ase no na ye kan se wo hya ase na wosua eto ne ma hya ase etoto no wo ya akwa ketekete no woni ehumobro ni atenka nipa atenkan a ye wodi ehumobro do oni bi edema nipa eti mpanimfo nhwe omo na nsi from eno na Ghana Police Service everybody betu dwa se wa wo behu abrantie no beboa amayache no omo disika 2000 Ghana cedis kan 30 million ai ye de atoso se wuhu no na wo de ne ba ye de ebema o se abaso bode eti no ye number bi nso wo hon ma memfa entudwa 0243 809 991 0243 809 991 ai uhu ne baabia se bia stroke akwa wo de enye hye kotosem foforo na fa frɛ anase police station okwa also wo hwehwe pani na nka se nkwacha the officer also de wo hwehwe pani no oni ne appointment ai kɔ ne call logic ne kacha mu se ni se wo hu baabia nipa no wote ana ye se ye ma 2000 Ghana cedis ena me ankasa no enra menenam no mikopie bibiso so migusu ye mu hwehwe mu no kwa ewo mu no ebeto odwa se ya che no na IGP police penny pa na ode ababeto dwa se ye nche no omonsanka no na emom ni nyina nam kwan so a ye de hwehwe aye investigation aboa inti mesremo se wote che na ye nche no ye nsanka no na me wo video me
den abobo na abaso sisi a Ghana man mu IGP we so ye foforo se wo hu ye dia menim se je Ghana ye de air trade nso obehu bi sanse woni ya na ebo menim se abrani abrebia wani edi ye chisa wo hwe video ni ko ebesi no ma me ni tweye eti sisi a no IGP we de meso wo se mra bi etimi ba na abobo bebre no eto etwa na ye bo apala ochina ye bo batan emre bi etwem na ye abrewa na we ya bo no ye se wakobo ni na ekunu watwitwa na ko isi ade aba abobo IGP Mr. ye bibi se IGP ye ka ye nyina ye se IGP se wonye bibi dia na aha na abrebe makwan na mede ensem no enyina asi na yekoso wo oman yi mu no enie de twedi tie de di ka na mede abrew e wo connect jumedie isu na meka wo se enyumekuo ahobi ene bo machi dom abrani abrebia ma mede ensem yi ebrew Tinatet herbal enro nwanwa so bia abadwa so eboa siesie nipadua no kama ye wo glitz and glow skin care so ho ano so eboa siesie nipadua no wedie no kama complexion bia e wo ne de sanso so na ye wo Genel organic foods ye aduane abadwa so anuane no ahodo ni nyina ahyemu ma ye wo prekese powder moringa powder tom brown kokonte powder neat fufu powder ni bi ni nyina ye wo bi e wo Genel organic foods ne hia se obefre number na etwegu e wo screen ne so no me de aseda kese enso ma me cameraman my son so the director Pilato and executive producer Santiago edi ameje so daughter of the airwaves Tema Classy Makramo. Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know it. Who knows why she I've said to Anton Yama, no, send the young cook. So, your stomach was out, said the young. Had been so as I become. A damn crying, meaning said if you be forcing I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet tomac mixture eyema obi a wanya indigestion Yen hwehwemu so wanya malaria and san na wafa edroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Am I sumo? Yes, mama, ready. And you may yakin cancer no. Yaba my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer no. Yaba free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we're reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam! Tinatet Hayan herbal capsule. A drawing tina per what to semi. Me ready a mention glasses. Obroni Bessie, see clear. Eei Another. Tinatet Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A draw baby atwa for Tinatet herbal shop. Hey, now wait. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet edroi FDA ahwehwem agye atum se eje